Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Hadirin hadirat teman-teman malabi nania selasura malabi jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukuru nania tumapuji mega-mega masa risese araja aku wasangan nafung Allah Subhanahu wa taala nasabangkan namua maweringi pamasi tepe pamasi selengeng ajap-ajapangan nasibawai apangin ringeng sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni solat subuh secara berjamaah. Selama nania tumapa selama masa risesi labiranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia, terkhusus kepada kita semua ini umatnya. Sinina teman-teman malabin nania selasura malabin kemanang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan subuh yang ke-8 bulan suci Ramadan ini menjadi materi tausiah kita, ialah itu 2 atau 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rilalan hadis saya maka dari Nabi ta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Angkato hadisanna Nabi tamakada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Angkato hadisanna Nabi tamakada khairukum li ahli. Sinna teman-teman malab binan niya selasura malab bin kemanang hadir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Nigi tahu matapa ripuang Allah Ta'ala nan niya asori mondrin naritu sareko ammangi iya tu tawe malada napakalabbi tamunna. Malada napakalabbi tamunna. Satu kisah angka nangka sewa waktu angka non muslim ya, asanna Adi bin Hatim. Yaro Adi bin Hatim malada na caca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malada na caca dakwana Nabi na benci Nabi Yaro Adi bin Hatim. Yaro Nabi ribenci. Oko Adi bin Hatim de nangka na pindra maka dan Nabi na balas yaro kebenciannya Adi bin Hatim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si runtui micawa-cawa Nabi nah ele hormati ko Nabi. Jadi yaro Adi bin Hatim onro na cacana dakwana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasalai kota Makkah, nasalai kampungnya. Ya. Tetapi penasaran maka da iro Muhammad deje nangka nagasan de nangka na benci kak. Ya, iya mituru benci, iya mituru halang-halangi dakwana. De nangka na benci kak penasaran iro Adi bin Hatim. Sehingga rewa dengan maksud melo imatamu ribolana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil lo imatamu. Ya,
manca jitamu ko bolan nabita maka da melo kak mitai maka da maga Muhammad ya kutolo bolana manca jitamu ya iro latu na bolana nabita iro nabita na persilahkan itama Adi bin Hatim maka de inabita napa na persilahkan Adi bin Hatim utama tudangiwi tudangan na nabita menurut kanjak naro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima tamu menasat iya tamue benci wi nabita nah halang-halangi dakwan nabita maka dek engkau biasa ini manca ji pangadarata ya kong katamu tu maka dek napa persilahkan i maka dek itu daki tania tu maka da pangadarang ogi ya roh tania ada na nabita maka dek nabita napa na persilahkan Adi bin Hatim maka da tudaki manasa-nasa iya tamue maka da na benci ya roh dakwan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutanai beni na nabita maka da surona po ng Allah Ta'ala tisamoga iya roh engkai maka dai surona po ng Allah Ta'ala wisang maka da iya roh engkai tamu malabita Adi bin Hatim jadi penasaran iro jadi makutana maka dati semoga ke iro engkai maka nalak data pakalabi bahkan tasure tudang oko unrato tudang maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro Adi bin Hatim na benci dakwa na agamai iro ahlakna Adi bin Hatim iro idi ahlakna surona po ang Allah Ta'ala nan niya keluargana surona po ang Allah Ta'ala nigi tau matamu ri boleh mesti ipakalabi ahlak tak nasang iro memuliakan tamu to matamu labi nan niya sila surah malabing kemankan jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu nigi tau matapa ri po ang Allah Ta'ala nan niya sarimon rinar itu sariko ammangi napakalabi tamuna iyaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapamula urusan agama urusan negara urusan tamu urusan hubungan silaturahim toleransi antar umat beragama yarigi moderasi beragama letu urusan bagaimana bertetangga, letu urusan bagaimana di dalam keluarga. Secara detail nalamana sara nabita melo pada cengi ki ini umat na tama-tama malak binan niya surah malak bin kemana hadir. Kemudian menghormati tamu ini taruh situ malah contoh misalnya angka tamutta pole pandang etenai jolo maka da tate siata jokka ya ko maka de tate arua nalatu tate saposibi pahangi maka da yero tamutaro de penan reso maliwasan ni aja tapang kari kamar tidure engkara WC aga je melo na jambang atau na temia de panandre malupui jadi pahangi tama-tama labing kemanang hadir. Ya, macawe mo nasupalak ko sumber abadi. Meka koy konro. Yargi baso agi jasan ya ketemu lampu-lampu napa belok kanan sebelah kiri. Wapala mana tu ya onrangi manri. Kam makumitur pada ayat ina baca nangi. Pak Imam, imata aja mu masekit lada aja to muako jako jang wabaina salika kawama palawangan na yero ya yang tengah-tengah aja nih asekik yang watangi tiga roe dan sebagainya ya lo matuki samandre baso lo matuki mandre lo matuki amani ya yang penting dia takut jako jang yero nangiro na baca wabaina salika kawama ya
Pangkat tu biasa eruntu sila lo na pura mandre nandre tapami silo mandre agasan na bakso. Aku macin na ki lau ki. Yang penting dia takut jako jang. Sanggarat lami. Sini teman-teman lebih manang hadir. Kenangi na baca Pak Imam. Wa baina dzalika qawama. Jadi menghormati tamu. Apalagi tamu kita ini bulan suci Ramadan. Bagaimana menghormati bulan suci Ramadan? Tentunya kita melakukan berbagai macam amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Seperti mengaji, berpuasa, dan amalan-amalan lainnya. Kemudian teman-teman binan niat selesai Ramadan bin kemanang hadir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, kata Nabi. Nan niya nigi tahu matapa ripuang Allah Ta'ala nan niya asurimun rinar itu sareku amangi na pakasingi hubungan silaturahimnya. Ya, pakasingi hubungan silaturahimnya. Jadi akong katau napoji si bombe ya ku tanangi maka anjakmu ga tepat na kupuangin na niya asurimun rinar. Na sabab maka dia nabita. Nigi tahu mata peripuangin na niya asurimun rinar. Allah Ta'ala fal yasil rahimahu, ya, menyambung, memperbaiki ya hubungan silaturahimnya, baik antar keluarga, tetangga, ya, dan orang lain, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya, ya, mesti hubungan silaturahim itu wajib kita jaga. Kemudian ini ogi biasa ring kalinga makada iya rotawe na makanja hubungan na pada-padan na tahu maca pituo. Ya. Jadi maca pituo. Tania makada matandre psikolai sogi pi mega galar dan sebagainya. Ya, matandre jabatan ide. Ya. Yang bisa memperbaiki hubungan silaturahim itu tahu acapa. Ia rasanya tahu maca, ia naritu maca pituo. Kegar riasa maca tuo, yang pertama nasa tomatot tariasanya maca tuo, megangi rampe-rampe madecina, makurangi pau-pau jana. Jadi anak katau megalak da tau pau-pau jai, dia na maca tuo. Tania tahu aca itu namu matandri, namu ya. Cede pausi ai dena maca tu. Esangi maca tu megangi rampe-rampe madecena, makurangi pau-pau jana. Nah sebab makanjai hubungan silaturahimnya terhadap sesamanya manusia. Yang kedua, riasangi maca-maca tu ia naritu de napatongang ibalewe, de to napak balle tungangi. Jadi de napatongang ibalewe, de to ya, napak balik tungangi. Aku makan dari dia na tungang itu. Ya aku makan tungang itu, makan dah tungang. Pokoknya ya, dia napak balik tungangi dia tu napak tungang balik. Kemudian kongkai mapak gena kode igaga mapak kurangi. To maca tuo. Taro ni to mala contoh riolo biasa ro. Angka kebiasaan tadi gotong royong, kopura ki mak juma, lauki biasa mak bule bola, ya kong kebolana tahu me palit tesik di metere, ya mak bule bola, ya kau tahu maca tuo, namu ma pance, lau to, biasa kilo mak bule bola to, tetan ranggir iro makelo pusat dana, ma pance yaitu batuangan panci-panci, dia nakan risalingkana. Atau nama galak, gorah, 1, 2, 3. Ay, terima kasih. Oko tangan atau tandrewe munro. Tau maca tuo, ya roh, batuangan na maca tuo. Misa ni maka, dia nakan risalingkaku. Ya aku mak boleh tahu tapi lawi, agak, malah tuh jamang, agak zaman nah. Mak bilang, 1, 2, 3, terima kasih boleh.
magala gora na sabab din mito nakkan re salikana yero to tan rewe masisa tau macet woyor dia nawat di makada ai podo na ya loka mak bule bola namo loka dito gaga pangaruna nasaba oy to tandri manang iya mapanci de loto ni sagora to macet wo kung kay mapagan na iko de igaga mapakurang itong pamalab ng manang hadir kemudian palalo baka tamak kasapi jadi apa kiat-kiat na tomate supaya terjaga ia hubungan silaturahimnya panasani rilalanna tu tungatta hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperbaiki hubungan silaturahim. Terutama pada bulan suci Ramadan ini. Ya, aja lalu ki gaga si bombe-bombe. Maka naliwat talungas soy. Aga di yala si salah, di gaga manfaat atau mata-mata bingke manang hadir. Di gaga. Ya, apalagi gara-gara pilkada mitomelo si salah, hubungan silaturahim putus. Tidak ada manfaatnya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu mata peripuangin ni asorimondrina puang Allah Ta'ala sareku amangi iro bicara na pasu poleritimun itu bicara makanja. Ya kodega aga bicara makanja wat dina bicara sareku amangi mamakko. Iya natoro mana nabita iya roto malak bingke manang hadir. Iya mana biasa dikasih ya koto takka lupa bae le cerita japa bimpingi. Iya mana ya kenapa tuh menghina, menghardik dan sebagainya. Apakah itu sesuai sunnah? Jauh daripada sunnah. Bahkan melanggar ayat Al-Qur'an. Nasaba angka ayat na pong Allah Subhanahu wa taala relana kurang. Iya wattunna pangulutan Nabi Musa si bawa Nabi Harun. Ya. Parento kupuangi lo si runtu Fir'aun. Yero Fir'aun raja kaminang zalim. Pokoknya pemimpin kaminang salim. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Onrode nagaga anu na ye Fir'aun. Ya. Parente ko puange makada Harun. Musa. Loko sirun tu Fir'aun. Ya. Rena korangi fakula lahu kaulan layina. Bicara ko iko dua tu nasabaya tu Nabi Musa si Nabi Harun masulah surangi. Mak bicara ko kedua si bawa Fir'aun kaulan laina dengan perkataan yang sangat lemah lembut. Nasa Fir'aun ye. Melone wasiruntu Nabi Musa si Nabi Harun. Lepodang ko puangi pakanjaki batemu mak bicara si bawa Fir'aun. Bahasa yang sangat lemah lembut. Perbandingan nama kue maga kita ku televisi. Dia nama nasa salan na pemimpinnya tanya apa tu. Nabi sendiri perintah kupuangi, teman-teman lebih kemana hadir. Oko pemimpin yang sangat durhaka bahkan mengakui dirinya Tuhan masih diperintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk berkata dengan perkataan yang sangat lemah lembut kepada Fir'aun. Ini meninawa-nawai maka dah kan ya pemerintah ta pemimpin tadi toga agama kuaru taliwat-liwat deh. Tidak ada juga yang durhaka seperti Fir'aun. Magi na taliwat-liwat biasa batetaro kariti cacai dan sebagainya. Sementara dalam Al-Quran itu Nabi sendiri diperintahkan kaulan lainnya. Ini teman-teman bingkai mana hadir. Ini nakada Nabi ta. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Idi mani paresai makada ia garo ya manassaga makada matapakari kuanginan ni asori monrina atau kenade
yako matapaki mabela ni pole bicara-bicara make kosara menghina dan sebagainya. Nah, kita mengikut kepada perintah Al-Quran. Faqula lahu qawlan layyin. Kemudian angkatu hadisna nabita. Maka dah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Na nigi tau matappa ripongi na niya sarimunrina pangala ta'ala falyukrim jarahu. Sareku ammangi na pakalabi ibali bolana. Ya, urusan mak bali bola, ya, RT, natorok mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makalah dan perhatikan Nabi mapamula tamu, hubungan silaturahim, bateta mak bicara si bawa tawe, kemudian mak bali bola. Jadi mengimpurumi matotu nabi terdahulu tanya apa tuh kanja umatna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dikatakan kuntum khaira ummah, engkau sebaik-baik umat. Aga sabana sebaik-baik umat ia narunangi make ga kelebihan ini maponco umurue secara kuantitas niki secara kualitas luar biasa. Nah sebab magai elolongan ular ramalan toma-toma labing kemana hadire. Jadi siani ro umurut ta ini engkau umur 40 tahun berarti 40 ni tahun narolongan ular ramalan. Kali sesat buulang si agair. Dena ilereke. Arwa pulo na tahun. Ya, taruh itu maka dah waktu na umur 10 5 tahun, latu umur 20 tahun beta. Tapi 60 na tahun matonga-tonga rilana ular ramalan. Kali sesat bulan masak busak bulan. Ya ko umuru na uma mariolowe 200 ta 300 tahun, pada tahun. Oh, dia nak dapi kualitas ibadahna. Secara kuantitas megan masak busak buulang. 60 na tahun kali sesat buulang. Ya. Iya ropa kasiwiang iralana ular ramalang kali napalicu-licu pong Allah Subhanahu wa taala palana. Jadi macin na memang nabi benenge wat dingin nabi mariolowe maka benenge wat dingi lepatu kipe mang tomancayu makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majap pumelo epatu pemang. Pemang terutama Nabi Musa teman-teman malah bingkai mana hadir. Jadi bersyukurlah kita untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini dan bersyukurlah kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, engkau sebaik-baik umat. Jadi mapamula urusan agama, negara dan sebagainya, urusan bertetangga teman-teman malah bingkai mana hadir nalamana kisah Nabi itu supaya makanja ya tutungat talino selama ki akhirat. Angka to biasa cerita mak bali bola. Dito gago ko may jamaah na masgira. Mak bali bola. Iya ro bali bola na angka Manila na telu. Ya, mapiara Manila. Iya ro Manila lele jambang oko bali bola Bali bola na tahu. Kane ko punana bola na punana jambang. Oko bali bola na lo jambang. Iya ro bali bolana na sabat terganggui, tapi makanja bate nama bicara, dena melo pati hubungan silaturahimnya, malada na hargai bali bolana, maka dayero bali bolana, opo jilada manilata, tega pada aku tapak balika 500 sabu ya tu manilai. Telu, maka de punana malila, alhamdulillah, tala ni tali ni. Inal li 500 sabu. Na talu. Nasa bairo punay Manila matandre to akalan na. Kada bai ga pasaro na pali ako tumapiara Manila. Melo ka tambay 5 Manila ako. Padahal dia na pahangir maka dai mitu nali bali bolata tu.
Macam lele jambang-jambang. Mana kalau tambah manca ji 5. Yang kama magala mapiara Manila. Na yero bali bolata mali Manilata, aja mo tamario makra higa pasarona. Ite julo makra na poji mo mandre Manila atau de. Akama lo mina pasala ko darat na. Tuma-tuma malap binania sula-sula, malap bingke mana hadu. Jadi saling menghargai antar RT rukun tetangga. Kemudian ketua desa Nabi tamakada khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi, si kanjak na ikut menang, kami nama kanjak okko keluargamu. Ya. Bene makanja okko lakenna, lakai makanja okko benena. Ya, anak makanja okko tomatonna, tomatoa makanja okko anakna. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluargamu. Kak biasa angka yaku si bawan na magala pasudina. Lo mandre nasi palako kalau bugis gasebo pokoknya tendo-tendo kemelau lo rekreasi. Sementara bene na kasih dia na kena paciui. Mako garubu deto to makanja manamo gare bapak makundre mundri tapacio manamo. Aja na terus si bawat kami tewa si balo rekreasi si bawa ki beneta. Ya. Aja na turu anggota mi yewa si bawa lo mandre baso lo mandre nasi palako tol dito keluarga. No sabak hadesana Nabi tamakwaro khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Iya. Hadisan Nabi taye maka dapat ciu ibene mu yang kolokok juga. Ya kalau rekreasi, dia merjaga tolo rekreasi. Talate waktu keluarga. Ketuko agak sana, tito agak kok. Ya. Iya na tu sabak na tama-tama bingke mana hadir. Rilalan na buku nikah. Na sabak ini tu aku boleh kikawai aku kikawai makan turu yang ngerak buku nikah. Angka tu yako pura kawi tahu asan nasiga taklik. Angka tu jancin na orang ewe na baca na tanda tangani toma-toma malak bingke manang hadir. Maka dah apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, jancin na yaro orang ewe pura kawin. Apabila saya jadi batuangan na yaro lakai kami nama kanja bena salaiwi benena mitah. Ya, buat dimo mitah yang penting istri itu ridho. Ya, misalnya lo sompa tara ya ko nelor ki ne beneta juga ki. Ya. Deto na coco yaro lakai ya ko macai tapana salai boleh. Ya mana nar macai na tapana lana koporna, ya. Pura kita mak janji. Angkat kemudian yang kedua, apabila saya tidak memberikan nafkah kepada istri saya 3 bulan lamanya, tu rele modu ikapak bene tapato, amame yero. Kemudian apabila saya menyakiti badan istri saya, lalu detonang ke tempat diri beneta aja lalu pura kitu majanci. Kemudian yang keempat, apabila saya tidak memperdulikan istri saya, batuanganna dena wading iro bapae bombe ibenena, detonang kata bombe ibeneta. Yako beneta biasa mak bombe. Kade biasa mak bombe to kade to nak janci je. Ini pura kikaw itu mak janci kepa siga tali. Toma-toma malak bingke manang hadir. Yako talanggar istri tidak ridho mengajukan halnya di pengadilan agama, membayar 10.000 rupiah, jatuhlah talak 1.
Batuangan na yako iye laka ye nasalai benena tidak jelas. Kemudian denalengi balanca benena, napat diri benena, na bombe benena, kabarata benena maka maja 10 sabu batuangan na iro angkat na laka ye 10 sabu rupiah. Siaga lina titla ye 15 35 50 simpuna to mata malak bingke mana hadi. Ya dena jago tu si dia orwane ya ko napat diri benen dena jago. Madorong. Ya 10 rupiah to mata malak bingke mana hadi. Jadi khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Terutama ini si puasang ngelakai. Napura kitu mah kada saya terima nikahnya. Ya koko kita koabil tu bimakna raditu. Saya terima dan saya ridho untuk menikahi. Misalnya Fatimah binti Abdullah dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Batuanganna agi nagora ki beneta itarima mana pak. Na cairi ki tarima. Na pura ni makada saya koabil tu o tarima saya rela menikah. Ya ada tagili macai. Dia nalaki pangalipolo beneta ya. Sabar aki. Kelanga pangalipelo. Ya. Sapa ki lenge. Tania sapa duwi lenge. Jama-jama lain tania. Sangka masalah pang. Dia nalaki duwi pangalipelo sapa ki pangalipelo lenge. Tambah-tambah jamangi. Ya. Ya. Pada ya kalau kama balu Dewi Stormaneng perkantung sisa. Apalagi aku ya terima dia. Sini teman-teman malak bingke manang hadir. Ya. Siapa ki lainnya? Ya. Betongnya tambah je majamangi. Ya. Dia nawak di makada apa melo ki macai. Ya. Ya naru teman-teman malak bingke manang hadir kanjak na jadi umat na nabita untum khairu ummah engkau sebaik-baik umat nasabak nurusuki nabita pamula urusan agama ta urusan negara ta urusan silaturahim urusata mak bicara urusata mak bali bola urusata di dalam rumah tangga teman-teman bingke manang hadir dalam mana syaratu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahul musta'an wa alaihi tuklan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.